Bahlawunesha ngitawucela ukuthi sivule lo mhlangano ngemthandazo. Nkulunkulu mnikati wemandla onke, siyathandaza ukuthi lo msebenzi lesitowenda lamuhla kuleli komiti ube phasi kwesandla sakho, uphakamise ludumo kuwe, kuze kuhlonipheke inkosi Mswati wesithathu, kusitakale nesive seMaswati. Lokhu sikucela egameni lika Jesu. Amen. Honorable Minister, libito lam ngingLorraine Ngwakancumalo, ngingchairperson wale committee. On my left, nguzwelakhe Nhleko, ngala ngesekudla sami nguNtfombi Mbuso Dlamini, loyi trainee yala parliamente, nguye lotabe asibhalela namuhla. Before nginikete timphunga kuthi titethule, ngitawucala minister ngekuthi ngithule remarks am. Ngitawucala ke ngekusho ukuthi bayethe wena waphakathi ngekuthi kuvulwe lihotela ehlane. Logo kutawu improve the geographic spread of tourism establishment in the country. Ngiphinze minister ngisho ukuthi siyabonga kakhulu to their majesties for the successful Bugani ceremonies labe khona in the past weeks eVeni. Logo kubonakele tinombolo teMaswati titinkhulu kunye netetivakashi titinkhulu eVeni. Logo ke it's a sign of good spin-off for tourism and the local economy. Umuntu ke uya assume or believe that there was a hive of economic activity in both regions, logo Nghoho na Lubombo. Sengushito ke logo minister, ngidawucela ukuthi ngithule timphunga letikhona so that we save on time ngoba sikhathi kude. We only have 2 hours instead of our usual 3 hours lesujwayele. Ngitawuqala ekuqaleni kunenkhosikati Make Gelane Ulama Vimbela, eceleni kwakhe nguPrince Mphathwa, eceleni kwakhe nguSicelo Dlamini, timphunga tonke leto minister, bese kulandzela Senator Isaac Magagula, nababe-chief wakithi le elibonjeni, Chief Mvimbi, eceleni kwakhe kube ngumfana Nkosi Ntfombi Yenkosi, ngemuva ekugcineni nguSenator Mvoti. Honorable Minister, ngidawuthatha lelithuba ke nginikete wena ukuthi uthule litiko uba introduce so that we save on time. Or before that, I forgot to read out your requested appropriation budget for the ministry. Lengu tourism head for recurrent expenditure litiko licele 183 million 069,747,00 emalangeni. Ku capital expenditure ngu 11.37500 emalangeni. Ngitawucela ke minister ukuthi uthule litiko bese uthula ipreamble yakho. You are confined ke kule preamble yakho minister just for 15 minutes because it is cut. Yes, siyabonga. Angivusele kisosihlalo sethu, ngivusele ema-senators lakhona emkhatsini wethu, ngiyo ikomiti yethu. Njengoba sekawethulile chairperson, ngisho lokho ukuthi siyathokoza kuthola lelithuba si-Ministry yaka-Tourism and Environmental Affairs kuhlangana ne-portfolio yethu ye-Senate. Emva kuba sesike saba ne-break sikhashanyana, sithanza nje kuthatha lesikhathi. Ngicela ukuthi batethule senator masinyane ngilotatishwa nje libito lakhe fast kutoba fast ngoba encenye ngilabe solo bengingingida ngibabida kaningi ngingingida. Eceleni kwami kuna acting PS utatethule.
Nxasi kancane PS. To save on time, ngidawucela ke ukuthi bangasukumi, awuvele nje umuntu awusivuseli, you say your name, your position, and we move to the next person. Thank you. Thank you. Duduzile Nhlenge Thomasina, Acting PS, Substantively Director Meteorology. Dlamini Hlobisile, Sekela lalmombhalane lomkhulu etiko. Ntombizwane Sospatch Gcina Dladla, Executive Director ka Environment Authority. Mina nginguvusina men ngwakadlamini, Chief Executive Officer wa Eswatini Tourism Authority. Gcina ngayithabetse Director we Tourism, Gaming and Wildlife etiko. Constance Lamini, Chief Environment Coordinator at DECO. Leonard Shonga, Deputy GM, Pixpeak Hotel. Ronald Peterson, GM, Pixpeak Hotel. Mbeka Nxumalo, Senior Forestry Officer. Denele Mota, Head of Finance, Pixpeak. Mduduzi Nzinisa, Chief Financial Officer, ENTC. Sandile Kumetse, Acting Director, Parks at ENTC. Monsile Ndangamandla, Director of Cultural Heritage, ENTC. Lucky Dlamini, Forest Officer. Masibusiswa Dlamini, Senior Assistant Forest Officer. Khulile Wakadlamini, Chief Financial Officer was ETA. Thabiso Nzuza, Chief Financial Officer, Eswatini Environment Authority. Kolis Mapanga, Director responsible for Environment Assessment and Compliance, EEA. Maxwell Dlamini, Inspector of Licenses, Tourism Department. Sifiso Nzalo, Metrologist ka Metrology. Nomfundo Makakola, lapha ochamuka khona la Parliament, owa training. Baphelele Dlamini, Communications Officer. Siyabonga kakhulu ma introductions. Ngiyethemba indvuna sey ready ne preamble. Sibonge lithuba sihlalo siniketa sona. Ngicela uthatha lelithuba ngithule preamble yami. Ingabe bosinetha bangathanza ukuthi ngiyifunze njengoba injalo yini noma bangafisa ibhalwe ngesilungu. Nginifunzele noma ngiyiteke. Ndvuna lehloniphekile, thula ndvuna ipreamble yakho losilungisele yona. Ngendlela lo tawuba comfortable ngayo kuyithula nekwekuthi emakhaya bayalalele nabo beve kahle. Ngiyabonga. Asibonge Chairperson. Ngicela uthatha lelithuba ngisengakathuli preamble kubonga kubanjiswa ngitotimbunga emsebentini wethu wonke lebesiwenta njengoba sewumnyaka sugocota nje kiwo lomnyaka lophelako. Timbunga tisibambisile nje kakhulu sasebenta saze safika la. Lokhu lesikuphethe namhla sitokwetfula kitotimbunga kungiko lesikhone kukwenda ngekubanjiswa ngini. Mnyakeni lophelako wa 2025-2026 hulumende bekakadze asinikete i-total budget lengu 119,843,356. Kule mali lena ke lebekasinikete yona sikhonile kokuthi sisebentise imali lenganga 101,346,427. Le mali ke lena lesikhone kuyisebentisa lengikhuluma ngayo lokusho ukuthi kule mali lebesiniketwe yona 104,339,500
356 beyikade iyaka recurrent bese ke i-capital budget beyithi 15,504,000 imali lebesiniketwe yona beyihlatululeka kanjalo. Kulokusebenta kule mali ke lena sikhone kukusebenta ngayo le mali njengoba sengibikile. Sikhone lokuthi sichubeke siyofuna operator welihotela operator we-International Convention Center samthola. Sikhonile ke ukuthi siphinze sente tivumelwano siyendile MOU muva ke sibese sesendane technical service agreement lokuzivumelwano lesisayinile nabo kokuthi vele abasale babuya ke nyalo basebenta ngalokusemthethweni kusisita kokuthi leli hotela sale livulwa njengoba sibekile lapha phasi lokuthi kungesi malanga mangaki lihotela litawuvulwa ngalokusemthethweni kungenxa yalokubanjiswa ngito timbunga kokuthi sikhone kugijima sithi ngwe simthole lotawusichubela lihotela lotasichubela i-convention center lapha ezulwini. Solo sisese phasendzaba yaka tourism sikhonile lokuthi sibaka tourism sende umehluko etivakashini letifikako eSwatini. Siwende lo mehluko ngekokuthi sicathanise kusebenta kwetfu ka 2025 ne kweminyaka lophelile nga 2024. Lokusho ukuthi nga 2025 sikhonile kutfola 181,322 yetivakashi letitile eSwatini. Lokungumehluko nawucathanisa neminyaka lophelile. Eminyakeni lophelile sikhone kwenta 14,075 kuphela yetivakashi. Nyalo sigabdzele nje kakhudlwana. Lokusho ukuthi le increase si-increase nga 8.4% yekufika kwetivakashi tetfu. Bese ke loku increase loku lesikubonako sisitwe indzaba yebudlelwane lesinabo nemave angaphandle. Kukhona nabo budlelwane lesibita ngokuthi i-Thailand loku Mozambique neMpumalanga. Labo vele sihlala sinabo ngaso sonke isikhathi ekuthenini sibambisane ekuthuthukiseni indzaba yetivakashi emaveni etfu ngekwehlukana. Lapho ke sikhonile lokuthi sikhone under SADC sikhone kwenta 86.8% itotal yetivakashi letifikile eveni. Lo 86.8% simthole yena ngekuthi sibe nalemicimbi nayi lesiba nayo njengale lisiko letfu nje emasiko ayaniketa lokuthi kube netivakashi letiningi letitako tite eveni tihambele tindzaba tetfu telisiko. Siphinze futhi sibe nabo Standard Bank luju, sibe nabo Bushfire, sibe nabo Swazi Bikers, ngibo laba lebasilethela ema-international visitors kakhulu. Ngijime ngiye ehotela letfu lesinalo laseSpiki. Lihotela letfu laseSpiki ngekutfunywa ngiwo ema-senators asho lokuthi ayakhala ngeSpiki asenteni lutfo ngeSpiki. Sipiki ke sisebentile Sipiki kakhulu nje kusebenteni kwaso i-overall yemali lesiyakhile Sipiki kulomnyaka lesuka ku 8.46 million imali liyakhiwe ngilelo hotela. Babese ke futhi
baya-renovate leli hotela kube nema-major renovations lendekile lapha ehotela khona lekufaka ama-air conditioners lawo ma-systems lahambelana nema-air conditioners bafaka i-new furniture emarumini Ncese kancane Minister. I-preamble siyiphethe we are following. Uhle ukhuluma something that is not on the preamble. Njenganyalo, you've spoken of 8.6 million, it's not here. And previously you had said something ngale wa edda ukuthi nema cultural activities akukho la. So we don't know. Kunaluju. Ungachubeka Minister. Angibonge sihlalo. Bengingahambi line by line ku preamble ngoba lo 8.46 million ukhona mhlonishwa la. 8.46 million ukhona la kule paragraph lena mane ulendas. Okay Ndvuna, siyabonga shothi ke asilalele and not follow. Because it would seem usho lokunye loku at the front lokunye kungali bese sesiyalahleka. Let's just listen to what you're going to say. I had assumed you are going paragraph by paragraph. Maybe you can guide ukuthi which route are you going so that we just follow. Angibonge che ngithethe ngokuthi uma sihlalo sithi kimi angikhulume ngendlela nemuntu losekhala tawuva ngayo ngathatha ukuthi sengibeka ngalendlela umuntu losekhala utawuva ngayo ngoba nginibutile ukuthi nginifundzele nathi cha ngingafunzi anginibekele umuntu losekhaya atowuva. Ngiyabonga. Chubeka Ndvuna Nkosi. Angibonge sihlalo. Ngicela kuqalela phasi endzabeni yelihotela laseSpiki. Lihotela laseSpiki lisebentile nje kakhulu kulomnyaka lesiucedzako. Liwendile ema renovations. Siyakhumbula ukuthi ama-senators ake akhala ngokuthi lihotela alisabukeki kahle, lihotela mawungena ngekhathi akusasi kahle. Ema renovations endekile bawafakile ema-new conditioners, bafaka ne-furniture, balungisa nje lapha nalapha, netindlu tetivakashi, ma-guest rooms alungisekile, kunengana nje lokulungisekile. Baphinze futhi kunendlu lesibita ngokuthi i-poker room. Babeseke leyo ndlu leyo ke bayayishintsha bayenda i-200 seater banquet facility lengiyona itawusita lokuthi silihotela sikhone kutfola tindzawana letinengi. Baphinze futhi bahamba baya nasekitchen bayofaka ema-fridge lamasha lapha kitchen. Lihotela ke likhonile lokuthi lende ema-programs lamanengi latawukhona kukhanga nabo tivakashi letitawutatite ehotela njengokuthi nje babe ne-summit lesibita ngokuthi i-responsible tourism summit. Bayibamba ke leyende lokuthi bathole kubambiseka noma kuvunuliswa lokuthi yini tiphi letinye tintfo lebangadenda. Babe nabo ke bo travel expo baba nema-jewel bikers baphinze futhi bakhona kuba nema-cultural events
kulama riders ke bamendile 147 ama riders lete atolala lapha ehotela baphindze benta i-cultural event lesibita ngokuthi emasiko event lengiyona leyendele ukuthi leli hotela libe visible phindze futhi lateke nekokuthi ke ngaloko benta strong partnerships nebemabhola abantu nabo baphindze babafaka ekhatsi kokuthi bebangalisebenzisa leli hotela lokunye lamanye ama events le hotela leliwendako ngilokuthi bendele khona nema Christmas lunch bantu bete ngeChristmas bete nemindeni yabo batewudla kulemsebenzi yonke lena lengibalako ke lihotela limakhile lo 8.46 million lokusho ukuthi imali leli generateile lokungu 14% increase ma profits ke lebawentile ngulo 882,408 lokusho ukuthi ma 1000 lokusho emalangeni lokusho kona lokuthi between April and December lelesikuye cha kusebendekile ehotela ngaphandle nje kwetinkingana letinye letikhona ngigijimeke bahlonishwa kunendzaba lapha yekuhlanyela tihlahla silitiko sine target madam chairperson I target yekuhlanyela tihlahla leting 10 million letihlahla leting 10 million utihlanyela kwetfu sikhonileke kokuthi sisukumise umkhankaso lo mkhankaso lothi hlanyela sihlahla wonke imvelo lo mkhankaso lona sikhonile lokuthi sikhone kuhlanyela tihlahla letingu 8,216,949 yetihlahla letihlahla leti tihlanyelwe bantfu labehlukene noma tinhlangothi etehlukene ngidawuthi njengema stakeholders lehlukene I-private sector ikhona ekhatsi hulumende ukhona ema NGOs akhona ema individuals akhona kuhlanyela letihlahla leti lokusho ukuthi siyangakhona ekuthenini simbambe lo 10 million siyangakhona uma sesina 8 million nje siyangakhona eku-reacheni i-target yethu I-department ke yaka forestry ichubekile ke nekokuthi ihambise lo mlayeto wekuvikelwa nekufundisa abantu ngebumcoka betihlahla eveni nekuvikeleka kwato ikhonile kuya ku 44 communities iyofundisa etikwale program lelekhona ku radio lena lesiyatiko lekhuluma ngetemahlatsi ngoba nakule radio program suke kufundziswa sive semaswati akhonile ke kuphuma baye ngaphandle babafundzise nje tindzaba letehlukene letitsindza wona tindzaba temahlatsi especially imitfolo kubafundzisa ngebumcoka bemtfolo ikakhulu uma seubuketa netindzaba tabo climate change nalo kushintsha kwesimo selitulu nje kokuthi siwanakelele emahlatsi ayasita nakiwo khona lapho ngibuyele ke kulama programs litiko i-department yaka forestry ikhonile lokuthi yente 49 ema programs ngeSiswati nangesilungu emsakatweni leti temahlatsi khonile kufundzisa ngawo icwayisa sive ikakhulu etindzabeni tekunaka
kokuthi emahlathi kungamani kushiswe nje sinoma kanjani. Emahlathi lawa la commercial nemahlathi lawa esintu sethu lesiwathandza kangaka. Lokunye bakhonile lokuthi basasebenta basitwe libhange iWorld Bank ekusebenteni kwabo ekwenteni intfo letehlukene letifaka ekhatsi nayi-forest bill lekungiyona sisayisigudza ngale lesitayiletsa masinyane endlini ngokuthi indlu ite usibukela nayo singakayilethi officially eParliament. Sitayiletsa ekomidini. Ngichubeke ngigijime ngiye ka meteorology. Tiko la ka meteorology liyachubeka nemsebenti walo wekokuthi lisibukele tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu eveni ngekokuthi livele emsakatweni naku TV lisitshele nakubo ngcondvo lisitshele kokuthi isimo selitulu sime kanjani la eveni. Litiko ke likhonile ke lokuthi li-improve lama services abo nale collaboration ngekokuthi lakhe stakeholders team la leyo team sibita ngokuthi i-national disaster le team le ifaka ekhatsi i-National Disaster Management Agency ifake ekhatsi labaningana nje bo World Meteorological Organization nabo UK-Met officers nalaba bakithi balakhaya lokuthi sitokhona kuqina kuletindzaba tekukhokha letimemetelo leti lesikhuluma ngato ngesimo selitulu eveni. Sikhonile ke silivela kangwane kokuthi sikhokhe umbiko lo mbiko lesubita ngokuthi National Determined Contributions NDC 0.3 lesikhonile kuhambisa uye kamhlabhlangene lengona silo semhlaba sasithulela wona kamhlabhlangene. Lo mbiko lona ke ukhonile kokuthi ufake tindzaba letinengi la ekhatsi kiwo ufaka indzaba te energy te waste te land use te forestry te industrial processes infrastructure bo health bo weather bo biodiversity tona leti tetehlakalo bo disaster risk reduction lokungona kukhungetse livela kangwane ikakhulu etindzabeni tako lokugucugucuka kwesimo selitulu. Sikhonile ke futhi nekokuthi sibe nemhlangano eveni lo mhlangano lona siubita ngokuthi i-South African Regional Climate Outlook Forum SACOF 32 lapha besinemalunga lang-16 labuya khona eveni laka SADC beka la kangwane sawuhosta lo mhlangano successfully sachubeka nje nawo lo mhlangano impela. I-objective ke yalo mhlangano bekungiloku buketa tindzaba tabo early warning etindzabeni taka climate change netindzaba tekubuketa etindzaba tema-floods ukuthi sibawonishe bantfu ngema-floods early kuprotecta bantfu kuprotecta i-property nako nje lokuthi sikhone nokuchamuka nema-decisions ahead of lokwenteka kwema-floods. Ngitawuphindze futhi ngichubeke ngidvumise ema-senators lasibambisile ladlale indzima lenkulu kokuthi litiko likhone kuchamuka nemtsetfo sakhona kokuthi lo mtsetfo lona sitfole i-royal assent yale nuclear safety
and Radiation Act yanga 2025 ngaye December 2025. Lo mthetfo lona ke ukhonela kokuthi sikhone kuprotecta abantu, i-society, i-environment. Siphinze futhi bantu bakhone lokuthi bavikeleke, especially ku-ionized radiation. Siyati lokuthi uma singena kubo X-ray kunale radiation lengena emtimbeni yethu. Sigcineke siphuma nawo ke umthetho ngekusitwa ngiwo ema-senators. Umthetho ke sosetafuleni uyasebenza. Lo mthetho ke lona ke utawusisita kokuthi sinciphise lolu gelegele lolu bakhona kokuthi sihambise tigulane tethu tiye eSouth Africa. Nyalo tigulane setitawuvele titreatwe khona la ekhaya. Si reduce i-reliance ku-external health services. Siphindze futhi si reduce naloko kuphuma kwetimali tiyobhadala ngaphandle kokuthi imali asale isala iba yetfu singemaswati. Ngicela kubika Madam Chairperson lokuthi i-department noma i-department isebenzisana kanye ne-Eswatini Environmental Authority. Bona benda umthetho shoko ukuthi sibita ngokuthi i-regulatory framework lekhona nje lese isesigabeni lesetulu lesingisona sibuka tindzaba taka environment. Lokushoko kokuthi lena itabe ibuka ikakhulu rehabilitatwa kwetindvonga, kulungiswa kwetindvonga leti lemakhaya lokhanza ukuthi setiyalimata kakhulu ema-wetlands, kuprotecta ematete, nalokunye lokunengi lokufaka ekhatsi netindzaba taletinhlanyelo nati lesinato lesibita ngema-GMOs letingtona sitibona lokuthi tifaka inkinga lenkulu esiveni kubantfu nasemhlabatsini. I-authority ke ichubekile yasebenta, iwendile 570 environmental assessments across onke ema-sectors even lokufaka ekhatsi nango 96 MWB green power plant yayibuketa na infrastructure nje i-large scale agricultural development yendiwe ngitsi. Siphindze futhi sayimonitor ne-compliance kibo lesabaniketa ama-license lesebasebenta, especially kuma-34 major projects. Sibahambele kuba monitor. Saphindze sachubeka sa-expanda ikakhulu boMathapha, Mbabane, naManzini ikakhulu. Ema-license ke sikhonile kuniketa 182 si-issuishe 182 licenses, senda 87 inspections khona la even. Ema-cleanup campaigns ke ayachubeka. Nekuveta ke lokuthi ngalaka biodiversity tindzabeni tema-game parks nako konke lesikusebentako under game parks sikhonile kwenta 747 patrols la kuletindzawo tetfu kuletikhungo tetfu tetinyamatane. Sisakusebenta loko siphindze futhi sakhona ku-renovata Magadzavane Lodge. So sende phase 2
we-renovation uMagatsavane Lodge. Nalamanye nje ema-facilities like Bosara Camp, naye sim-renovatile Sara Camp, saphinze futhi lokunye, mana kabe kusabhalwa ke la. Ngeke ngisakusho ngoba umhlonishwa uthi angakusho lokungekho la kanti sikwendile. Saphinze futhi mhlonishwa salungisa ema-walking trails la ya ku Khabane Cave. Siwendile nawo mana kasavelanga la but akhona ku report. Chairperson nemalunga onke Timbonga Tengwenyama bengidocela indlu kokuthi isibusisele nangu 183,070,000 emalangeni under current budget bese sekuba ngu 11,375,000 emalangeni under capital budget for umnyaka wa 2026-2027. Ngiyacela Timbonga. Siyabonga Ndvuna i-preamble yakho. Kepha Ndvuna awusakukhulumileni lokhu paragraph 18 lo lokukhulumisa lama foreigners lagcwelele live labese enda lokuphambene nemthetho. Bengicela Ndvuna ukuthi ukusho before nginikede Timbonga. Bahlonishwa, angibonge chairperson, ngibonge kukhunjutwa nguwe. Kusho ukuthi sonke siyalibona liphephandzaba, siyabona ku social media nasemaphepheni kunebantu bekhamba labakhona even lebangasiwo eMaswati lebabathethe egameni lekokuthi bagembula ngalokungekho emthethweni, bala eveni ngalokungekho emthethweni bagembula. Ngicela kusho bahlonishwa lokuthi asikwati lokulaba kwendako thina sibaka tourism. Nasingakwati lokulaba kwendako thina umuntu lesimatiko simati ngokuthi afake i-application kithi ehhovisi. Bese sesiyayisebenta ke i-application yabo. Munye lo weta kithi ehhovisi ate ubuta. Abuta ke ngokuthi uma afuna kugembula uhamba njani. Samreferisha ke ku department lento ema license. Bamsita but naye usete le license akakanikwa. Siyabonga. Siyabonga Ndvuna lehloniphekile. Ngidawuthatha lelithuba ke nginikede Timbonga tayo eNgwenyama. Ngidawucala ngempane Nkosi, Ntfombi yeNkosi. Angibonga sihlalo. Bengithi ngidawugcina sihlalo ngiyamangala socala ngami. Kanti phela nami bengimele ukuthi ngive ukuthi nina nibudani ngalo. Ngidobe senthi cha sekubutwe konke. Ngoba mina ngidasuke ngide ngekuthukuthela lapha ngizakufuneki. Litiko sihlalo esikhatsini lesiningi masibuta imibuzo noma senda leyo oversight yangala ngoba sisegumeni. Sisuke sibonisana nje ukuthi bekunene asesibuke lapha kuhamba njani. Asisuke ukuthi siyandlongota or we are pointing fingers to your face. Or actually saying lungisani la. Nisuke nina nibe defensive mase nisiphendvula. I've always observed that ukuthi diba defensive. You are not supposed to do that. Why? Ngabuta indzaba yala ngentasi. Ngithi mne why don't you put something loku attract us ukuthi yathi site museum.
ngithi nje mawungena ubone mhlambe likhuba la kadzeni noma uboneke leso sliphi siyakutshela ukuthi wongena emuseum nasuke banaba defensive naphendvula nje lenye indlela ngabona lapho ngothi hawu leli tiko phela mina bengithi siyabonisana nje ukuthi yathi this would be nice so ke ngiyacela lokuthi masikhuluma lapha sihlalo sisuke singadlongoti sisuke sibabonisa siphindze sivumise nemisebenzi ngitawuvele nje ngicale so uyishido le ngeke ngisho lokuningi mhlambe ngibonile nje kuma news ngeprogress lenteke kuma Khabane isikhabane or Khabane caves siyabonga kakhulu siyabona lokho ukuthi seyitawu attracta ema tourists lamaningi ngibonile ku page 16 i-reconstruction yeNgwenya Mine Interpretation Center ungathi seyikhulunywa kakhulu kwentekani ngoba solo kuthiwa yakhiwa yini can you give us the reason ukuthi yini lele ibambako kangaka nalokuthi mangikhumbula kucala lendzawo lena bekade seyimakiwe seyifakwe ukuthi nayo indzawo nje lesayitawuhlonipheka kodwa kubonakala sengathi akusinvo lenjalo kwentekani mhlambe beningasichazela lokuthi awunaki lokusibambako ukuthi sivuse kahle lendzawo siyathi uthi yatfola ingoti yemlilo lokunye page 24 ngibonele solo kuthiwa ngiyabona angathi noma kubhaleke kabi yini lapha ku report lokuthi kusabukwa ukuthi mhlambe sisatakwenda ama regulation bengithumbela ama regulation radiation and safety asavela asendiwe ngikutshelwa kwethu bengisivele atawungena nje masinyane siwabuke asabanjwe yini ngoba phela vele lokhu kujakekile and ngikhanza ukuthi it's a milestone for the department ngokuthi sekuphase le Nuclear and Radiation Safety Act ya 2025 we applaud it mina ngiyak-uploada and kungijabulisa kakhulu ukuthi ayizange ifike ipheni iyoma kwavele kwasayineka kwaphumelela sesibukeke kakhulu inventory kuthi yenteke masinyana ngathi noma yacala seyenteka yini noma ngikhathi takwenteka kumbe dokotela satisa che noma ke ngoma phela angibona ukuthi iningi kakhulu ngephandle esiveni kumbe ngaphandle kwalama kwema printers or noma ke leto ditofte bese sidende emakhaya sema microwaves netibhedlela ke bese lokunye lengikubukile lengunakile che indzaba yala ifish noma singathi ICC angathi usikwentekani for the longest time so lokuthiwa sifuna i-operator le operator iyatfolakala yini ngoba phela i-operator letfolakalako ekucaleni satshelwa ukuthi isabuka ukuthi le standard leta operator ngaso iHilton kutaba ngiyo yini ngoba ngiloyo utane style sakhe une specifics emashidi kune specifics emathawula kuba nema specifics lehlukene kuthi lele sebathi bamtfolile yena ngeke aphenza acalele phansi athi mina indlu yami ngifuna ipendwe nako ngifuna lo ngifuna nako kuthi nako kutawuthatha isikhathi solobathi sifune operator angathi noma the snail pace lesiyibonako ayisahambisani nalonkwe lesifuna kumbona sibonge ke ngendzaba yemasidling yetihlahla lesibone ehubini yenteka kodwa ke nginembuzo ukuthi ngabe iforest isachubeka yini ukuchubeka ukuthi ifundzise kabanti ngalendzaba yaletihlahla lokuthi letihlahla lethi sihlanyela ngoba kunjena tidzingeka tasita kuphi siyathi ukuthi tikhathi letimbi lapho simo sekugucuka selitulu sesibi kakhulu sometimes ngeke upredict ubona sekwenteka nje it's phenomenal manje ke kuyafuneka labantu nikutfole lokwakadzeni ukuthi uma uhlanyele lesawuta usinza lakhaya asathi ngoba abantu labanye bakukholelwa lokho
sengisho nje ukuthi iyafuneka lena kwasadini sayenda yini ngoba sidawuso sithi forest mhlamba sadzingeke ngoba phela sevele sesihlanyele sediningi tihlahla lokunye lokungasisita ukuthi umfana njalo uma wenda ibirthday yakhe uthi akahlanyele isihlahla akhule naso leso sihlahla ngaleyo ndlela tihlahla tethu sidawukhona ukuthi sithi-maintain. Sibonge ne-progress lenteka esipike ehotel. Siyabonga nje kakhulu mina ngendlule khona manje makuvulwa inkosi mayilapha eMfonjeni ngendlule khona and ngavele ngangena ngacela nje cold drink ngihamba uthenga yona ngibonile vele the progress inkulu kakhulu. Siyabonga ku-department. Ngeke ngacetha onke ama-question ndawucela ukuthi chubeke labanye. Ngiyabonga sihlalo. Siyabonga kakhulu mngane Nkosi. Ngidawucela ukuthi ulandzele babe Chief Mvimbi Matsi. Ngibonga kakhulu. Ngibonga nduna ibekile iphembulayo. Kepha thina bese sibuke emuva ukuthi lokhu naloku kwendiwa yini. Kakhulu nje ndawuqala ngokuthi enduneni ngibude nje ukuthi kuke kwaba nemsebenzi lapha lomnyaka ophelile lapho khona lokuhlanganiswa kwathiwa utawuhlanganiswa ihlane namlawula ngokuthi ngabe litiko leselambe kangakanani ngoba kwathiwa ihlane namlawula isihlangane ukuze letilwane zikhona naleti vakashi ukuthi nathi la emlawula tikhona ukuthi uweleti ehlane. Ngabe ke itiko lambe kangakanani ngoba lena ungena na unyuka uyesteke ngalabo mahuko usakhanza tinkomo letiningi takhamiti ingani ihambe kangakanani lendzawo kubuka lokho ukuthi ngoba sakubona kukuhle kakhulu ngoba tithi iningi leti ndarati lapha nawula emlawula bongakhona ukuya ngale. Lo moya ke sibonga naloko ukuthi ukuthi lengakisi ndakhuluma lengakisi lengakubona ngemehla ngifuna ukukhuluma into engazange ngiyibone. Wathi ngeminyaka wa 2016 noma 16 lapho mana ngisakhumbule kahle umende waba nesakhiwo lwasakha lesabita bo 1.1 million emalangeni wathiwa ke naso sitawukhangathi ivakasi sakhiwa leso sakhiwo sashiya saba semenene. Wazi kufika abantu bathathe emathayela wathathwa nemathange kwaba bethe nje nalumende wafika kuso ukuthi njengoba nasakhiwo sesakhiwo lesi bese sihlanganisa amavila amabili basakha nje South Africa, Mozambique, Swaziland. Bakhumbula laba kuletiko labadzala nje kumambani le nathi samangala nje ukuthi lesakhiwo lesihle kangaka sawufaka emahlathini kwaba bethe nje neliphoyisa sangabiyelwa nekubiyelwa kungilamhlanje sekwasala tindonga labantu bebomakhelwane mangena bakhokha nje amasinki netivalo nako konke bayatibuta ukuthi mbambambamba sasakhelwa ini sakhiwo. Imali italathi ngikhuluma ngento lewaya ke loba induna vilakathi bafika tibone sasicabanga ukuthi kufika kwenduna kumbe batawuzama lenye indlela ngoba lethe kuvakasha ngitole besithi kuthatha kakhulu ukuthi singasisita silive nalabathengisako bakhona ekuphila. Lokunye ke lesukubonaka ngathi ke lesikubongako tikweni noma ngilo leli kwendile nawula umgwaqulo lo stake manzini labo mbadlana uqanza lapha kugwele abantu bathengisa inkuni lapha bagwele la epeni kwemgwaqo keja kulamalanga sikhanze ngasi ukhala libhungane lapha ngathi nebhidozi ikhukhule yonke lento
kanti bekulimala vele labathengisi baletha inkuni bokukhanza ukuthi manje banethi inkuni letimandi ke batithathe batiletse lapho ukuthi ngabe litiko yini lingawulungisi lomthetho ukuthi bambamba lethi inkuni atitho ngoba iseyibhizinisi and majubane ethi isihlahla letinye letiyimvelo ngoba sethijutshwa nabafana kanti nani ayokwela imvume etikweni bangafe bamchazele lokuthi nangabe uyojuba isihlahla ujuba isihlahla lesomile nangabe uyeba-ke kulesimanje ungakujubi lokhu nalo ngoba letinye ethi isihlahla sitilanza kulamanye emave silothi sihlanyela basibulale kepha sibonga lokuthi nangabe letiko ngilo lenda lokho kokuthi labe bekunene bethi inkuni bagcine bakhweshile lapha kuyasithokozisa kakhulu yebo kona bazama impilo but-ke akusiyo impilo na utawusuyahlahla letimandi ukuthi ubulale ungafundi letomeni kungaba ngiloko nje induna yami ngayihluphi kakhulu staphu nje sibonane ukusebentile kunene angifuni nje ukuthi ngibe ngentatha into eziphambene kepha-ke sisemsebentini induna noma sisihlobene nje nalaba lababukela bangamangala nje nawungendlula lulo ubinzeleni lona ngayibuthi indvuna kuningi lesingakubuta but sibuta ngetinto esibonako ukuthi siyaphatheka nokubonga nje kokuthi yabona la ukuthi makasavani nayo ngathi bamlungisile renovation naspiki kanjalo nemithetho yegambling kokukwendile sekushoda nje into letincane sithi asibonge etikweni ngiloko shele ngubonga. Siyabonga Babe Chief, siyabonga nekuva ukuthi uhlobene nendvuna. Ngitawucela Senator Isaac angene. Angibonge Chair. Sibonge nenduna ipreambile yayo lose isinikete yona. Phindze ngidumisele yona litiko ngidumisele live ngidumisele naleyo entity consent ukuthi nathi asibancane si baseSwatini ngasibebe lapho kube kuhle khona ukuthi iCNN travel isifake kulabo labangu 25 emhlabeni lengathi bahambisana nemigomo wethu ukuthi kangwane i-destination of choice yebo ke nalamanye amave sebawafakile lo nyaka singathi ukuthi ngabe siyawungena yini thine lapho kodwa nje lokumcoka ngile achievement siyayibonga Madam Chair. Ngawubuya kutheni vele sesisemhlabeni lapho tekuvakasha vele tibonakala ngathi ngito letingaletha imali even etikwala lemye imkhakha yelive lebe ngingafuna kukuva one ngahamba Gorge bese kuba ngisemvembili nakhona kunema ndawo chaza singisholani mahamba Gorge yini lokwenziwa kumane atotse abambe standard esimende abese standardini sanyalo kunekuthi le ndzaba nayikhushukwa sifukude etshanini ngiyabekisa ayikho indlela yokuyimodernizer ibe simanje manje sathi tebhisi ngaphandle ukuthi ilukuze bungiyo bayo bemvelo kwesibili
le goji ingilenye yetinto letimcoka lesingatisebentisa i-unique heritage site le goji ngeke ni kube kuhle ekutheni kulokunye lengalungiswa ngako le goji kube siyesibone la kulamanye emave etindzaweni letinjengaleti kube khona naku Ncesi kancane Thombeni. Siyabonga Thombeni ungachubeka. ngiyabonga Madam Chair. Bengikhuluma ngako ngamahamba goji kuthi ingilenye isite lesingayisebenzisa ekuhungeni divakashi maybe ngetulu kwale kwenteka nyalo uma singayifaka ezingeni lesimanje manje siyimodernize ngabeka nganana ukuthi awu akusiko akubuke kukahle ngabe kude induna engathini ngalokufohla nje etshanini esigangeni umane kulungiswe lokho mhlambe ngiyabekisa ngikube nema staircases kwesibili enasikhuluma ngemahamba goji ingilenye yendzawo noma yenzalo le yenta ukuthi ibe ngilekajwayeleke emaveni ngako ke singa isebenzisa thina la kangwani ekuthatheni ekuhungeni divakashi mhlawumbe lokungebe kungentiwa siyancoma ukuthi induna bengathini kulelinye indzawo yokhanze kube nanakwe line labanjuza ngako lapha unganjuza unjuzele ngala uphinde uyofika ngale ngoba vele kutsabuka indzaba ekhathi lengushoko i-modernization yale yandzawo leya Madam Chair. Ngiphindze ngiye kulenye yasemvembili emvembili kunema falls nglamadze la cascade ako futhi eveni kepha ungathi ndathu sihleti etiko legolide la ngisho njalo ngani ngobe ayibonakali leyo ndzawo leyo isetshenziswa ekuhungeni divakashi sagcina kuthiwa Madam Chair umgwaco netindzaba tabogesi ngito leti enda kuthi ungangeneki lena asade ke lokuthi ungabe sekwahamba kalunga kabanjani besingabuta lokho ngoba indzawo le potential vele kakhulu kuphindze ube nelikhaya emashalets akhona lapho asasebenta yini ngasesikhathi abakhona nakhona ngathi besolwa angasebenzi kuthi alungiswe nawo atokade ukuthi asebente asidonsele divakashi emasite angaba manenge eveni kodwa nje ngikhetha lawo Madam Chair ekuthi akalungiswe sitokwati computer nemhlaba kudonsa divakashi njengaloku nje nasibebe akule level la kuyo singabi complacent siqhubeke siyembili bese kuba njengelive sinenhlanhla uNkulunkulu wasenda live lethu labukeka with undulating landscape lapha nalapha nendzaba tethu letinhle kepha bengifuna kuva ukuthi ngabe kwentiwa ini
Madam Chair, ekusebenteni tindzaba leti letona nomhlaba wethu nebuhle bawo lubukeka ungibo. Kugeduka netindwonga. Akugcwele kuyamangalisa. Yasilive siyawugcina sinalo nakuchubeka kanje. Ngisho yini Madam President, sorry Madam Chair, bekuye kuthi tikhatsini letendlulile kube nema projects asekhona yini noma achubeka yini nangabe emangema njani solo kunjena la bekuye kubekwe imali tholakala imali tiyovala amangelengele lasa endekile emhlabeni kuze kwentiwe inweti njengana bakuthiwa ngema gabions ukuthi leyo project yahamba phela ngoba isekhona lenkingi pinze bese kuba ngisanda nezwe naye lo sonela buhle belive lethu pinze abe inkinga netekulima nasetingomeni nasekulimeni ukuthi nakhona kwakunemsebenzi lomuhle lobuwendiwe kutholakala imali abulawe awungathi so sesitawugcina singasabatshani lokubungibo nalo basanda nezwe umna bengacela kwathi ukuthi ngabe kuleti imali letikhona etinikwe litiko ikhona enleya kule msebenzi lenjengalena nangabe kuthi kanti kuyinkinga ukuthi akwendwa njani umuntu nabuka la kule port lesibeleni sakhele yona umuntu lehloniphekile kunema bills lesike avela abikwa nala solo act draft form lengalibala nje I draft bill Eswatini tourism kube I draft bill climate change kube I draft bill Eswatini National Trust Commission kube ne draft noma I draft yema gaming control regulations ezivile ukuthi tindzaba te gaming noma bethi ngayilethe imali tiyabonakala ukuthi khona kumisuseka lokuthiti bese ngathanda nje kwathi ukuthi lenzaba ya online gaming given na influx yebekunene labala kusibasiketeleni basikethela lokho ngabe vele betele lokho yini kepha ke sesithi isho njalo sikhuluma lokho siyathi lokuthi iyabhenya kodwa it is unsettling nasingasho njalo Madam Chair kusilama bills lawa singawathola nini ngoba seligugile ilanga nyalo ugugile umnyaka sila nangikhumbula naku 11th parliament sasinenkinga lenje ngayo nalena ukuthi ibambeka kuphi into kungendiwa singalibambisa njani litiko ukuthi kumane kuphangiseke ngaba ngiloko Madam Chair siyabonga Siyabonga Mfombeni. Ngidawucela Senator Sicelo Dlamini. Asibonge Chairman, sibonge lithuba lo sinika lona. Sibonge nasenduneni ngendlela lesibekele ngayo
sichazwa ukuthi nabogogo emakhaya beve kahle ukuthi uyibeka uyithini indzaba. Cha Chairman, kwekucala nje umuntu lekathi akakubonge nekubongela yona indvuna. Umuntu angacala ngendzaba tekuvakasha. Kwekuthi sibona lisasasa lesingazange sesilibone. Kakhulu nje umuntu akasho lokuthi lokuyindumo ezulu kakhulu lebe singakuthathi ukuthi kungaba kuhle kweyindumo ezulu kangaka indzaba yemagano. Sibonga ke naye ukuthi induna ngesikhathi sakhe ube nehlahla ukuthi ingwenyama kube neloholiday ngesikhathi sakhe ngeloholiday emagano. So yabuka lokuthi nje kuqele enduneni ukuthi lela kahamba khona ngoba uyokhanza ukuthi lapha ehlane lapha sekunenkinga yeparking. Kwekuthi aqele labafanele ukuthi kulabazala zawo ungasile parking seyincane ngoba uvela abanye nje hawu ngangile mina ngisabe iparking. Lapha Chairman ngendlela umsebenzi unesasasa ngawo. Lo munye wangitshela ukuthi uthethe 6 hours kuyawungena lapha. Kubona ke lokuthi akusimdlalo lo. Naleso wetho Dabi naye umthatha 6 hours kuyawungena kiyo. Kodwa nje lapha nawe emaganweni sithi asibonge lokuthi kunelisasasa kusho ukuthi ngile parking sesho ukuthi lolo hlangothi lolo kulete kuvakasha asibonge induna ngesikhathi sayo kuyasetshenzwa. Ngiselapho Chairman kulete kuvakasha kuhlupha nangishifu wami sophumile kanwa wabuta umbuto nganye ilanga ukuthi njengoba nathi siyafuna lokele bushfire simenywa nini sitofunza ukwentekani mina nje angathi usikwentekani kubushfire kodwa siyethemba ngelanga Chairman siyahamba sifike ngobe kungenwa ngemali lapha ukuthi sihamba sitinto lenjena Chairman kuye kube buhlungu lokuthi kufike umuntu wale ngesheya atokutshela ukuthi ibushfire into lenje sesho kube khona indlela nanathi lesikuthathwayo ukuthi hambani lapha niyawungena nekwekusho ke ngisekito lete kuvakasha Chairman indvuna bengicela singanyelanga nje nayinesikhathi seke sevakashele lenye indzawo ila lendzawo induna nawudlula kusibebe nje welimbuluzi kuthiwa kusemaphalaleni kunensaba nduna lephakeme lapho kakhulu nawulapha kulenzaba ungamangala nzambama ubona mhlume ubone simunye ubone sikhuphe ubone manzini ubone mathapha ubone mbabane ubone spiki kunenzawo ke lenjalo nduna la kangwane ngisangikusho ukuthi na unesikhathi ungakaphuma ehofisini uboya ngiyakumema nduna ukuthi uboya soyibuka lenzawo inhle kakhulu iphakeme siyethemba ukuthi nalo tekuvakasha ingandlondlobala ngobe njengoba nduna wathi lokuthi emhlabeni kunemave lekede iminotho yaphasi kodwa nje aphila ngetekuvakasha kuphela kude lokunye laphila ngawo kodwa tekuvakasha ngendlela lama tourists langena ngayo kuyasho lokuthi le live liyaphila ngaleyo mali siye sibone ke nalakithi labo bushfire indlela bangena ngayo abantu ukusho kona ukuthi na ingake seyihlelwe kahle le novele live lingagcina selisezingeni lelisetulu ngibuye enduna indzaba yase Spiki sibulala amabhodlela eSpiki induna setidumisile timbunga indzaba yase Spiki ngendlela nduna lesiphatheka kahle emnanzi ngayo lapha mina nje kube kuyangami induna onke ema workshops lafaka litiko la tourism nga abanjelwa eSpiki sitoba khutsata laba base Spiki
Speaker basivuse nduna bese sifile. Kodwa ngendlela sesivuswe ngayo speaker uyamangala. Nabangangithatha nje bangibonye emehlo bangifakela ngikhathi ngathi nangiphapha mangazi kusejozi la kusiko kwagwane la. Ngendlela yokuhleleke ngayo sizasibonge nale management yakhona nduna. Ngendlela ephathana kahle ngayo sibonga ke netimali i-turnover yabo lebayendako. Ema millions lebayendako. Nema profit chairman. Ngobe inkampani lengendi profit chairman ivame kuboso seyiyaqwila. Kusho kona nje njobe nabasitshela nje ngabo 800 and something thousand sekukhishwe tonke tindleko taleyo nkampani. So yabuka ukuthi ke kusasa ngeke sibheke kwekuthi itawubuya lenkampani zeyi iprofit asayithole. Kusendeke njalo chairman kuva nje ukuthi nabakithi jobe sesibonile phela iprofit bayenda bekunene. Kuva isengabe tisebenza ihlala kahle yato timbasha tato batitfola kahle yini. Chairman sinema hotel lapha lebeka sebenza kahle lo wadiko. Nawo bekasho ama profit awo lengengwasho kodwa ke kwathi ngakapheli imzuzu seva sema hotela asavaliwe. Asavaliwe lama hotela seva ukuthi tisebendi atikayithola imali yato. Bengengene ke nduna ngobe sesikubude kakhulu kulama hotela lawa lavalwa tisebendi so tingayithola imali yato ukuthi kwente kanjani. Kodwa ke nyalo ngikhuluma nganalo hotela ukuthi siyaqela ukuthi kusasetshenzwa kusendiwa lawo ma profit. Tisebendi tibukeke singadibani nenkinga kwekuthi tisebendi atikabhadalwa naselivalwako mhlambeni leli hotela. Ngibuye ku ICC sibonge nduna sisi angiphinze ngikubongele ngesikhathi sakho lokuthi kukhulunyiwe indzaba ye ICC iyavulwa. Mina ke bengeke ngikuve nduna ukuthi uyasitshela nyalo ukuthi iyavulwa mhlambeni bengeke ngikwethembe kodwa umkhombandlela ingonyama ivele yahlabisa ngenhloko umlomo lo ngaqala imanga kwekuthi iyavulwa kana eminyakeni lophelile ushito nduna wathi bengekho bengibhizi bengenta tivumelwano nalolo tawubuya atosebenza la kulelo hotela nasho nathi ndilandzele tonke tingoni ngakuva lokho nengonyama yafika kubusisa lokho ne date sayiva simele nje kuyavulwa liphelile likaphela induna vele sine sesimele kuyavulwa le hotel ngoba seyikhulunywe kakhulu indzaba yakhona vele ngiyacabanga nje sengeke sisayikhuluma nyalo sesivele sesendlulekiyo sikubongele nje ngesikhathi sakho ngoba yale hotel silahlala laqala kusebenza usangefiki nawe solo kukhulunywa ukuthi awu liyaphela zizi asikubonge lokho sengigcina ngingakalwa njani silapho ukufuna kuva ukuthi njobe selivulwa nje benibuke ukuthi litawucasha tisebendi letingaki njengoba live ingonyama ikhutsata lokuthi nakuvulwa lamabhizinisi kuqashwe tisebendi ngobe imisebenzi kayikho kunjobe livulwa nje lonyaka dingaki tisebendi enibheke ukuthi mhlambeni le hotela libe nato. Sengigcina ngenzaba yetihlahla setibekile timbunga tengonyama ukuthi hawu tihlahla tiyavikeleka hawu kuhle kakhulu siyabonga shemeni ukuthi tihlahla ishito induna tiyavikeleka watibala lapha lapha yatibala nduna ngisangisho ukuthi indzaba yetihlahla kulaba baka forestry usasemnengo umsebenzi wabo lokufuna bawende bafundzise ngetihlahla. Kunetihlahla neshemen letimqokwa kule live lesinato. Uyathi lokuthi shemen letihlahla lesinato kule live lebatatiko nalaba baka forest
tindumba tinyanga ngekwato letinye na unato shemen letihlahla ekhaya atidzingi ukuthi uzulanza inyanga itokubetselela ekhaya kungangena ilitulu letinye tihlahla tato atidzingi ukuthi uze uye enyangeni awufuna umuthi wenhlanhla na uhlanyele lesihlahla la ekhaya nemali uthi uhleti nje uve ukuthi bakushayela hayi ubulanza imali yakho lapha nesihlahla ke leso letinye tihlahla litulu alingeni mnengi lo msebenzi wato ngawubala ngizengeqe lesinye isihlahla na usihlanyele ekhaya ncenye ungibabe uyawukhanza ukuthi nalobubabe buyaqina impela la ekhaya ngilesihlahla lesinye isihlahla shemeni ukhanza sina usifakile la ekhaya siyawubhidlita nalomuthi asizingeke la ekhaya sengisho ukuthi laba ka forest induna basenemsebenzi mina nje khona lengike ngazama lekimi Nkosi yami bengisifake lapha egedeni shemeni sekuthi umuntu nakangena nemthi wakhe la uphuphe sesingifele mani ngiyalo nje umsakazi nangangena sengisenkingeni usifaka la gedeni lesihlahla azomsakazi nangangena nalomthi uphuphe lomthi wawo dikhona ke leto hlahla leto shemeni nabo badadi laba baka forest lichungechunge sengisho ukuthi uba inyanga ungasiya inyanga na ungaya nje lamadolobheni labelumbile abakahlanyela mahala letihlahla endi ababidi tinyanga toba sengisho ukuthi kulelo hlangosi la ka forest siyadzinga lo sitho nokuthi mina nje nginambona ngumlangeni lapha ngifelo sihlahla sami Nkosi kuyabanza le ngingafaka siphi isihlahla ungaze ngikhandwe ngelinye litulu lapha kukhanzisa ngasifaka lesihlahla ngiyabonga shemeni Siyabonga Nkosi bese ngidakuvala mfana Nkosi Mphatho ngicela ukuthi ungene Nkosi Ngibonge isihlalo sengeke sangena kakhulu enzabeni yase Orion sebayikhulume kakhulu but ngiyabonga lokuthi bayiteke bona labangasibo bakhona thina ke sibakhona ke cha ngiva kahle nayitekwa ngilaba bekuhamba kwami nje khona ngakhala ngakunye nduna yenkosi kuthi umgwaqo kude loya lapha yativakashi tethu tasilimale ugcwele ama potholes ugcwele malolo lapha kubhidlike ngale sikondiyela so sinawahamba ubhekele na utawungena phe hotela nje kune pothole elikhulu elivale nje wonke lo mgwaqo likhulu ngangena imoto yonke sengisho ukuthi ke lo mgwaqo enduna sicelele enduneni lenya isitoti emgwaqo ka works manje basinakele nje lapha lelo hotela lethu tivakashi tethu tophatheka kahle ngale kwaloko siyabonga umsebenzi lo wendeke inzaba lenkulu unaye nanga eba gamblers lethiwa akhona even amajaya kubutheka amaningi kangaka ukuthi awu besolo singaboni ngani minister labantu labangaka labalaveni lokungatholakala ukuthi bangene kanjani lenzaba nawe uyayiteka nje uyithi halamise uyayivala kanzi phela live belingathanza lokwadlo ukuthi bangene kanjani la bekunene nakubola inombolo tema tourist lama hotela nabo basekhazini labo nabo batholakala ukuthi bahlala ama hotela vele banama gadgets facade abantu imali ngibona labo facade mhlawumbe laba bakembula njani bakembulisa bobani akutholakala iminister kusibendani kahle hle bakembula kuphi njani bakembulisa thina la kangwane noma bakembulisa abantu bangaphandle noma benda njani babhijisa abantu mabhola bo Arsenal nabo what le akutholakala nje aceke usikwende kanjani nabo yebo kona nje badabo sakhunywe ngalo but the gist of the matter ukuthi bangena kanjani what took the live so long ukuthi babone ukuthi mkhonyo vlonga baze babe 50 in one building awu minister sibukela minister kungakutholakala ukuthi mhlawumbe ngithi lesashaya lo mthetho lona iphunyuka kise ministry
Ukuthi ma passport ma work permits akuvakale nje noma bayafohla akuvakale bafike njani bafike airport baqhamuka phi lona livela baqhamuka kulo phela kungathiwa nje bebenaku kanjena abafana nabonke itaso mhlambe sibabuya even linyeke ngiloko mina sicela manje yanze induna lapho lokunye minister through you chair ngiphose ngamuka ngilele kuthandi le eMpabane amangala kuthi warning le ngiyitholile ukuthi namhla ngikhwethe kwami konke ngikhwethe konke kwami noma kaboni mina yini ngidawuzama ukuthi manje through you chair litiko lingisho kanjani engisho ukuthi ke kube ne hurricane nje yathatha nje imbabane yonke yayiflatisa nje everywhere kwabangiloko ngaphandle kwe warning nani kuthi kabe minister sidabe lokho sikhala ama warnings kukhona le mission up to date le mission lesinayo le etikweni kwekuthi mhlawumbe ivele nje ushaya alarm njengoba kunje kunelo kuyaliwa lena kubo Iran nakubo le nakuta le mize le khala la drop phansi bagijima ke abantu bawubhaca nanathi ke mhlambe sekulapho ukuthi mhlambe seningasitshela ukuthi nakhona kube khali alarm nje bembabani khali impela ekhaya le alarm ukuthi bhaso bhani kwedana ko khona ukutaku singakakuboni kuthi icela minister etikweni bo PPC bakufakela imali ekuthenga imishina konke kubonakala ukuthi litiko lakho la department yakho yakade meteorology ya ba well capacitated phinze ngibuye minister ukhulume ngenzaba eThailand Eswatini South Africa and Mozambique yincena itekwa lenzaba lena minister loyitekako nangathi nje munye wethu la asekasuke nyalwathi eMozambique ucabanga ngicabanga thathu uphusatana konke singabe ngiphephile yini ngidawuba njani ngidawufika khona eMozambique le eMaputo yini lesizathu minister akuhambeki ngala hayi ngemgwaqo ngenza batakhona nje ubute lo mbuta kusihambe njani mngane nami abakakumisi indaba kanje akusiko friendly ukuhamba kwakhona lena and safe ukuhamba kwakhona awusiko shona ukuthi awubuya yini kwawena imoto nje yakho awuhambi nanga uzufuse nekurenda urende eDubai urende in kuziyele nithi nanihlangene minister lena nalabalengani bakho ngalenza balena ngobe it's an issue hayi ukuthi mhlambe kunjani wonke umuntu uyafuna nje kuba free avakashi but mina nje I cannot go to Mozambique ngiyesaba nesiputukezi ngidawubuta kona ukuthi ngiguqeteleni letandla ngidile ngiseleni letandla ngime njani lukeke awathi bese kufuneka imali nanihlangene nini minister nitheni ningilo Thailand nihlangene lapho nihlangana khona ukuthi kube lula lokutravela njoba kulula nje la kangwane ukuthi awuyathi nje kwangwane uyahamba ngaphandle kwekuhlukubeteka hlushwe futhi kunama officers of that country ngiyacela minister ukuthi nalapho manje usitshele sokuhamba kanjani indzaba lenye minister through you chair lonyaka ngathi isitimela sisigibela nini isitimela thina sisigibele wasimema last year kwabakuhle kepha lonyaka asikake sihamba saya kumagasavana ngokuja ngoblahlele siyakhona le emlawulo ngasitimela ukuthi ngabe sho sithi imbonga kunjani na kunjani lento secabanga ukuthi kuyiseyele event kwendeke kanjani singayi nayo kwialarm yevakala ke nya kusikhona ukudaka ukuthi siyanini le estimeleni minister ukuthi nje nangu sitshela mhlawumbe uyile che asmart nombunjani uyabhala minister ukuthi ushushwe 8 ma permits ma GMOs ma import permits kubota minister ukuthi liveseli ngilelinye live nyalo njengoba besikhuluma ngeclimate change ukuthi tunyalo ngeva selaphduma nyalo seliyana nyalo abakaboni nekubona bekunene ukuthi kunjani kudla sekude even ngako ke sekuyabida ukuthi sivele sale silimathi indlela debuchwephesha lethi sibhuja sinye nje sifake 7 wethi uhlanga lunye lifake 7 wethi bruja phinze futhi kushikwe ngilokusheshisa kuthi ngabe kulama import permits labakhona lama seats la ekulima emimbiya lenjalo usimane vele sibambele simo kubonakala ukuthi live yaphila
Lebhlungu kuminister ukhulume ngendzaba yekuvala tindvunga. Nangatsi mnile kimi sengina 3 cases webantfu labagcumkelelwe tindvunga. Lomunye nje may his soul so rest in peace besimngcwaba kulenyanga lesuka kuwe manje sengawageze. Kubi minister lemakhaya letindvunga. Kokuthi ingabe nitikhetsa njani tindzawo leni yakuto nani ovala tindvunga. Lelinye imbuka nje umhlonishwa wakithi sathi siyambuta ukuthi le ndvunga njani lethu what's our list. Awuvalwa ngusathane lesasisele singabe kwende kanjani nitikhetsa njani letindzawo. Mhlambe nathi mhlambe songakusithatha ngelanga mhlambe lapho nivale khona siyobuka ukuthi nivale lapha kwaba kuhle kwaba nje ya. Ngalawa magama ngicela kubonga shemene ngibonge nepreambule minister nibafiselele kusuku loluhle basabele emsebenzini. Nkosi siyabonga Dlamini Wekunene. Ngidawucela asale angena inkosikazi Makela Mavimbela. Ngiyabonga sihlalo lesihloniphekile sibonge i-preamble ya minister sibonga ne-ministry yonke emsebentini lenwendako wekulondvoloda imvelo wekuklina eveni live selahloba belesabeka kakhulu ngemaphepha nemaplastiki. Siyabonga ukuthi le campaign isebentile lokuthi iphatha sakho kunciphe emaplastiki kunciphe kungcola eveni. Siyabonga nemsebenti wetihlahla wekuvala tindvunga siyakubonga kakhulu lokho. Tihlahla letihlanyelwako siyafisa nalokuthi sitate magamato ngoba njengalokho sebashito balingani bami ukuthi tihlahla tinemsebenzi lomningi lo khanza ukuthi kube besitsheleka lokuthi letihlahla tihlanyelwa nje nale campaign yokuthi ihlanyela sihlahla wonke imvelo besitawusita abantu labaningi kube bokushiwo lokuthi sihlanyela lesi leni asisihlanyeli lesa leni. Sibonge kakhulu nemikhosi lebekhona eveni lenisicocela yona ukuthi bantfu babengaka netimali letikhonile kungena eveni tibe tinkhulu. Kuyasithokozisa lokho kwati nje ukuthi lemkhosi yetfu ayisiyo mahala. Imkhosi yemhlanga imkhosi yencwala nabo MTN Bushfire bafaka sandla emnothweni welive. Siyakubonga kakhulu lokho. Siyabonga nekuthi ilive nilibeka emephini njengokuthi njena live la kaNgwane seli preferred tourism destination. Ngumsebenzi wenu lo muhle lenwendako uze ukuthi sithole lama award ukuthi nangabe bacabanga kuvakasha ema tourists bavele bathi side eSwatini ngaleyo ndlela yokuthi live lihlobile live linebantfu labatiphethe kahle kunema sites lamahle bantfu labangawahambela bawabone kube nenjabulo. Ngalawo nje lamancane siyabonga kakhulu ukuthi litiko liyatimisela kubeka live libe semephini lithandwe noma ngabe ngibani. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Ngidawucela kuniketa Senator Sicelo Mvoti. Cela Musa Mvoti, my apologies. Ngiyabonga kakhulu sihlalo nami kuneta lelithuba ngesivakashi sakho Chairperson. Ema questions lamane ngisetwathethe timbunga Chairperson sekutaba kancane nje ngeke ngisakudlela isikhathi sakho isikhathi esihambile. Sengidavela ngwaqumisele ngesingisi masinyana atawushesha avakala. Waqala sokwawuthinza umntwana Nkosi Mphathwa.
when are you reviewing the Meteorology Act of 1992 to allow for an independent meteorological authority letabangaphansi kweboard? So utawulandzela recommendation there is a need to recognize meteorology as strategic national service given the climate change issues, Chairperson. Why is the meteorological department not housed under NDMA? Lo utawulandzela utaphinza futhi nguyamise kulona lobudwe ngomntwana ngosemphathwa ukuthi yona le equipment is it IT relevant yini? Ulola lomunye futhi ubutile naye Senator Isaac Makakula ukuthi lolothi when is the climate change bill coming to parliament? Loqina utawuthi ngawubuta ngestatus selihotela lasenhlangano belahulumende ukuthi ngabe selahulumende siselahulumende lelihotela sa operator yini nestatus selihotela lasezulwini ezulwini sana eNkhasini kwaye kwaba netindzaba athi liyathengiswa ngabe vele sini status salo manje ngigcine ngeku sebabongile bahlonishwa ngale hotela lase Speak ukuthi selilungisiwe selisesimene lesikahle kakhulu kwami nje bekungakubuta ukuthi ngabe le department yaka gambling yona isesekhona yini ngoba ayisekho. Ngiyabonga sihlalo unata elithuba. Siyabonga Senator, siyabonga Timbonga imibuto nema interventions leseniwafakile. Angeke ngisadla isikhathi Ndvuna. Maybe I can just ask one question nana nami ngoba ngilunga kule committee. Umbuto wami ke ukhulumisa i-tourism bill kuthi ngabe ibanjwe kuphi le tourism bill Honorable Minister, because siyabona kuba nema tour operators nema travel agencies that are not regulated lagcina asafaqada lamaswati such that bantfu sebalahlekelwe imali letinengi ngekuthi bafaqadwa ngilabantfu laba lekufanele ngabe basetalive ekuthenini kube netivakashi eveni nekwekusina maswati nawo avakashe within the country because laba bese bafaqada lesive. Mhlawumbe ke sengingagcina sihlalo ngekuthi Minister ngekuthi hotel gradings naye njengaloku nje ICC fish asaphelile le grading sitawuqala lapho lokuyati how will you grade that hotel nitawusebenzisa muphi umthetho phela ngoba le tourism bill solo ayidi ngabe kutawendakala njani ngiyacela kuva Ndvuna ngitawubese ke sengithatha lelithuba leli ngiliniketa wena Ndvuna yenkosi ukuthi before ungene ngicela kuniketa umfana enkosi Ntfombi yenkosi. Ngiyabonga sihlalo nembuto nje munye lo sele wa page 102 ukhuluma ngeperformance yaka ETA i-visibility yabo within the country kakhulu nje mina nje owangimata avunulile bembona eTencwaleni anginiboni vele i-visibility yakho nebantu abakho anginiboni kahle ngala sinive nje ukuthi cha sibona umuntu munye nje na uyathi ukuthi ayifuneki lento lo ngiyabuta lothi kusuke kwenta njani siyathanda lothi sinibone sive ukuthi nikhona kukhona nje lapho enhlangano eyivele kwakubuhlungu lapho kwaze kwashaya umuntu eceleni kwami ngamala thawu selicala vele lokuthi ba ababonakali labo ngokuthi niyathi ngathi nibonakale manje ke nalombuto nje uthi yini lele nibamba ukuthi ningabonakala siseva ukuthi niyabonakala boThekwini kulokwa nalokwa niyabonakala vele nala kuhambeni sibone vele nemali okwanye ama coverages lamahle kodwa la khaya anibonakali siyacela lokuthi nelivele lili fake neticaphe ngalo nangalo bungini nje ukuthi ningemaswati
Chairman ngiloko nje bengizifuna ukuva bekude bochamukela umbuzo wangala ka-ETA. Ngiyabonga. Siyabonga Nkosi. Ngiyathemba indvuna itawuphendvula nako lokho lacedza kukusho Mfana Nkosi. Ngicela kuthatha lithuba Timbonga Tengwenyama sibonge kuvunuliswa ngini ngoba le session lena yako kokuthi sinilalele kuthi nithini imbuto yenu asithathi kabi mhlonishwa Ntombi yenkosi asithathi kabi kangangoba nasibuta ngelihotela lasespeak sasukuma saya kibo sasebenta njengoba nibonga nje namhla asithathi kabi sithatha ngokuthi niyasivunulisa ngoba nine ni portfolio vele ngini laba lefanele ukuthi nibuke tinyathelo tethu ukuthi sinyathela njani nilungise emabatha ethu sikathe sibuke nine vele uma niphakamisa suswebhu vele mele sisukume sende ngitawuthanda kuphendvula nje lokuncane kucolisa ukuthi sibonakale ngathi siva ngathi niyasihlukubeta awu akusinjalo Mfana Nkosi sicela umanulalethi kwethu sikuthatha kahle sihambe siyokusebenza mhlambe likhuba liyashelela liyaphambala talikhuba kusasetshenzwa Mfana Nkosi ukhanzethi lokunye akukendeki sicela ungadzinwa Mfana Nkosi kuphindze usibude njengoba usibutile noma umbito umuntu ngamunye ngamunye ukuthi sathi kuphi lokho siyabonga Mfana Nkosi ubuta indzaba ye-interpretation center yaseNgwenya kokuthi njengoba yashakadzeni yini lama delays ekokuthi isale ilunga yonke le interpretation center Mfana Nkosi kusho ukuthi silitfolile lusito lesilutfola eTaiwan andasesi sathi nasithola lolu sito sabuka lokuthi asingabe sisabuka le interpretation center yodvana asale nje sikushwambakanya konke kanye nalo museum lo mgodi lo lapha phansi lapha bekugujwa khona lecheboya sisale sigucula iba iron ore sisale siyigucula senda umuseum so sasale sakushwambakanya kanye kukhona ke lokukhona lesesikwentile nyalo bese kade sesiku phase 2 waloko ngoba kuba neplan bese kuba nema drawings sesiku phase 2 nyalo lokunye lokubutile ubute ema regulations kokuthi phila ama regulations themba Mfana Nkosi ubuta lawa ka gaming ema regulations akakabi yena yedvana nalabanye babutile ama regulations aka gaming sasesigabeni lesisetulu ngoba siya drafter bese sesenda ema consultative meetings la sibita khona ama stakeholders atobuka idraft ato inform atofaka imivo sesicishe sesicedzile leso sigaba leso sesisalelwe isigaba se validation siyethemba lokuthi sitawaletha endlini ku next financial year kuphinze futhi kwavela nendzaba
yekubuta ngemtsetfo wenuclear ngokuthi njengoba naku sikhulumile ngokuthi ingwenyama isibusisele umtsetfo wenuclear. Kwavela ke lokuthi i-inventory yakhona ithiwani le inventory yakanuclear. Cela kuveta ke lokuthi kanuclear sibe nemtsetfo sagijima senda nema regulations akhona nawo lesimele i-consultant ngokuthi itesibukela isfinalizele lawo ma regulations. I-inventory sesiyendile nema stakeholders mane wonke umsebenzi awucedwa kona sesendile lesikwendile utawukhonza ukuthi engcenye labanye bakubona lokunye eceleni simele kona lokuthi uma sinaye lotasivunulisa ngalokwanele sibone lokuthi le inventory yetfu letintfo tetfu especially uma sesi-establishile le regulatory board ngiyo letasigayida ukuthi sesilahla njani nale inventory lesinayo letintfo tibuyela njani emuva. Ngoba kulomtsetfo la sithi khona kulomtsetfo wenuclear la sithi khona umuntu lolethako akabe responsible for kujikisa kubuyela emuva. So ngilasta kubona khona lokuthi lokwaletfwa kadzeni sesitakusebenza njani. Ubuta nge-ICC ukuthi seyikhona yini vele le operator yaleli hotela. I-operator yeli hotela siyithole eminyakeni lophelile. Ngesingetfu ngabe savele sacala kusebenta eminyakeni lophelile. Mane kunetigaba letimbili letendekako kunekwakhiwa kweli hotela. Li hotela tsine asikhoni kuyawungena kusakhiwa si-operate. Funte bakhe bacedze bahandove kithi li hotela. Kwanyalo i-operator siyiphethe ngesandla isemakhukhwini. Fanele kuthi si-operate si-ready. Lisengakapheli kahle li hotela. Mhlazana bahandova kithi tikhiya uyangena operate. Uyasebenza tsine sesime ngemumo ngako konke simele lokuthi sendele lokuthi kungemiwa ngathi kodwa nje tsine sibe ahead of kusebenza. Ubutanga kokuthi forestry uyachubeka yini nekufundzisa noma forestry uyafundzisa yini ngekusetjentiswa noma nangema benefits etihlahla letitemvelo ngekwehlukana kwato. Kunebete hlahla i-department yaka forestry kuloluhlangothi lwabo lwetemahlathi iyafundzisa ngekusetjentiswa kwato temvelo. Sibonga nje mhlonishwa lokuthi uphindze ufake le aspect la phindze wayifaka nemhlonishwa nathi umhlonishwa sicelo lathi tenaye uyafisa lokuthi sikhulume kabanti sitibalule letihlahla lokuthi lesihlahla lesi sebenta lokhu lesi senda lokhu lesi senda lokhu. Kangangoba lokunye letinye tihlahla timila la kuma wetlands vele letetenda lomsebenzi lomatima siyatihlanyela la kuma wetlands ukuthi angaze umuntu lone wetland afune kuya ngisho ehlathini kuyafuna lesa sihlahla lesa kodwa asithole khona la kuma wetlands. Kusho ukuthi ke mhlonishwa kutawudzinga ukuthi vele sale Ncesi kancane minister ukuphazamisa. Senator Ndwembenkosi. Sihlalo ngibuka lesikhathi ngoba siyangena futhi nga4
4 to 6 kuthi mhlambe minister mhlambe sayivakele noma ke athathe ngoba khanze leminye imibuzo icishe iyafanana mhlambe nje sala ashamba kanye sale lokunyata kuphendula by writing ngibuka lokuthi siyangena manje khona manje Ngimi sihlalo Nkosi. At this moment, the power lies with the chairperson. Honorable Minister, ungaphendula nduna yenkosi. The session ends at 4. Asibonge che siyabonga nekudvunyiswa bahlonishwa labaningi basidhumisile badumisile kusebenza kwelitiko ngicela kugijima ngiye embutweni lobutwe khona umbuzo umhlonishwa lobute ngendzaba yekulungiswa kwamahamba gauge lokuthi lapha kumahamba gauge sendani ngoba naba bokhabane sesibakhele walking trails bengisusho njalo umhlonishwa amagagula bokhabane sesibadevelopile sakhe walking trails mahamba gauge solo ukhona nyalo siya ku 11th ngisathi what edition koja kude walking trails kunemali noma kune budget lesikwendile sambudgetela naye lo mahamba gauge under iproject yemataliyane kunemataliyane lasisitile kwenda umsebenzi eNazarene so lawo mataliyane lawo ngawo lawa lesiphinze sacela ukuthi akasiside kuyawenda umsebenzi eshiselweni kunengi lesitabe sikwenda eshiselweni under le project yemataliyane lokufaka ekhathi kuthuthukisa lo mahamba gauge wethu siyabonga nje mhlonishwa ngekusivunulisa ukuthi sesingaphinze futhi sicabange nalenzambo yeko ukuthi nase siletulu bese sisiwi sesiyaphansi ngoba labanye bayenyuka kwenyuka koja indzaba ibasekwehleni so nasingaphinze sibe nalomshululuti okwehla indzambo phinze futhi nekuveta lokuthi kuliciniso lokushoko lokuthi nase uletulu kumahamba gauge ube sesoyabona phansi eSouth Africa nawulapha etulu kunengi lokuhlela sinako kushwambakanya nemhlonishwa sicelo lothite uyasi-invite ukuthi site emaphalaleni awubahlonishwa sibonga kuvunuliswa nekwatiswa tindzawo lekungitona mele sibuke kito kangangoba nemhlonishwa Shifu Mvimbi naye usivunulisile ngendzawo lengale elibonjeni lihlanganisa emavela amabili wathi sekunekusakhiwo lesesahlukubetwa safandalizwa sicela kusho mhlonishwa ukuthi siyabonga siyatinaka letindzaba sitawuphuma sithi nkwe njengekusho kwengonyama siyodisebenta bengicela sihlalo ukuthi letinye timphendvulo sitilethe sesitibhale phansi sesanza kabandi ngiyabonga Siyabonga Honorable Minister. Sitawucela ndvuna ke ukuthi timphendvulo tibe detailed njengaloku bekakhalile umfana Nkosi ukuthi niyaye nisinike timphendvulo letishalo futhi nato letingagculisi kahle. Lama reports siyawafunza before siwa tablishe endlini siwaphasise. So we request ukuthi letimphendvulo tibe ngito letikahle. Siyathemba ndvuna ukuthi utasendela kahle ke. Timphendvulo sitawucela ukuthi litiko litilethe kusasa Ntsambama before end of business.
We are constrained for time, Honorable Minister. Ngalesi hlanu siya-establish ekhathendlini. So, siticela ukuthi timane tifike kusasa. Ema officials, they are capable. They will manage, Honorable Minister. Asisavali ke ngemthandazo sesivele sibonge siyathemba ukuthi sidawu inkosikazi Lonza. Siyabonga nekokuthi i-participation yetimbonga beyinhle kakhulu. The meeting stands adjourned.